ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓପନିଂ ହେଲା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କେବେଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି କେଉଁଠୁ ତ ସେ ଆଗ୍ରହ ଆବେଗର ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆମେ କହୁ ନା where there is a will there is a way। ଯେତେବେଳେ when there is a strong will supported by a strong will power ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସଫଳତା ଆମକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଏଇ ସାଧନାର ମନୋଭାବ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ संकल्प श्रम से साधना तक जब यात्रा करते हैं तब हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। उन्हें अनुष्ठान आशा एपटे मध्य से केमती गोटे गुणात्मकता शिक्षार गुणात्मकता आणतु आ नुआ पिला माने आपे आपे आकर्षित हे जो भल प्रोडक्ट किसी बाहर से बाकी समाज में शिक्षार आलोक देवे चेतनार नुआ प्रति जानते लगे मुझे दिन को अपेक्षा कर मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना एआरसीसी इंस्टीट्यूशन को निश्चय सफल